Izazovi sa kojima se susreću mediji i novinari na sjeveru Crne Gore bili su tema panel diskusije koju je 19. juna u Bijelom Polju organizovala nevladina organizacija Multimedial Montenegro. Panelisti su ukazali na loše uslove rada, niske zarade, nerazumijevanje okoline i ugrožavanje bezbjednosti profesionalnih novinara. Današnja dva panela su bila izuzetno interesantna, govornici jako motivisani da podijele svoja iskustva, ali imali smo naravno i prilike za neku živu diskusiju koja je uvijek najznačajnija. Pokušavamo svi godinama da nekako dovedemo to na neki nivo normalni. Ipak mediji, posebno sa sjevera države, daju najveći doprinos u svojim mogućnostima koje su, nažalost, male, nisu tretirani i to, nažalost, kao mediji iz konkretno Podgorice ili sa juga države. Zašto se to dešava? Bezbroj je pitanja na koje treba odgovor dati. Prokomentarisali smo danas i nove zakone koji su stupili na snagu i težinu pod kojom ćemo tek raditi. Nešto što je za nas kao lokalni portal posebno teško jeste, s obzirom da se sami financiramo, da nemamo podršku, nešto što je posebno teško jeste upravo filtriranje komentara, jer ćemo mi biti odgovorni kao redakcija, a ne osoba koja je komentarisala za njegovu izjavu, s tim da nam stvara mnogo veći izazov, mnogo veći pritisak u radu, nemamo dovoljno radne snage, a nemamo ni financije za to. Tako da se nadamo da će i sa ovog našeg okupljanja ovdje krenuti neka poruka da utičemo, ako budemo mogli da utičemo na one koji donose odluke, da se pitanje i status novinara podigne na puno veći nivo. Ovako kako je stanje nije dobro, jer nije lako biti danas novinar, nije lako biti novinar u ovom vremenu u kojem su ovakve razlike, uticaju ovakvi, politike se mijenjaju od danas do sutra, a svi žele da novinari budu njihovi ljudi, da pišu onome kako oni žele ili kako oni misle da treba. Uglavnom pokušavamo neko više, neko manje, ali uglavnom pokušavamo da se odupremo tome, da mislimo svojom glavom, da radimo svoj posao koji nije ni malo lak. Ono što je također sa ovoga skupa neka inicijativa da pokrene nešto da mladi ljudi počnu da se bave ovim novinarskim poslom, da uđu u ovaj posao koji nije lak, ali kad uđeš u njega, isto kako se kaže, jednom policajac, uvijek policajac, tako i jednom novinar, uvijek novinar. Ko uđe u ovaj posao, osjeti njegove draži i čari, neće nikad izaći, bez obzira što je teško, što ima puno problema, što su plate male, ali novinarstvo je najljepši posao na svijetu. Novinari sa sjevera saglasni su da moraju zajednički djelovati na putu unapređenja statusa. Mi kao zajednica, prije svega kao ESNAF novinarski, moramo se boriti za sebe, jer onako kako se borimo za prava svih onih drugih, tako trebamo da se borimo i za sopstvena prava i da radimo na tome da, pored poboljšanja standarda u kojima radimo i na tome da poboljšamo profesionalizam i svoj, prije svega, nastup i svoj rad za opšte dobro. Prije svega ovaj panel je bio potreban medijskim radnicima i medijima na sjeveru Crne Gore, jer zaista kada je ova tema u pitanju ništa se ne dešava i evo mi već 3. godinu za redom na razne načine uspijevamo da se organizujemo i da obezbjedimo našim medijskim radnicima ovakav jedan događaj gdje razmijene svoje mišljenja i gdje pričamo o aktuelnim dešavanjima u medijskoj sferi i u medijskom poslu. Priznajem da je bio je zaista sjajan događaj. Naše uvažene kolege sa dugogodišnjim iskustvom i mlade snage su razmijenili mišljenja, došlo se do dosta zaključaka koji su vrlo važni. Jedan od njih je da prilikom izrade novog medijskog zakona koji je nedavno usvojen nije bila u dovoljnoj mjeri uključena medijska zajednica, tako da već sada se vide određene manjkavosti u tom zakonu. Također da medijski radnici treba da imaju platu barem koliko je prosječna u našoj državi, a trenutno kažu da nije kao prosječna i da treba da imaju platu kao bilo koji, recimo, komunalni policajac ili neki zaposleni u opštini, što je veoma važno pitanje s obzirom na posao kojim se bave.
Jedna od ključnih poruka danas i jedan od razloga što smo se okupili jeste da iskomentarišemo te tranzicije kada su u pitanju mediji, pa danas imamo all in one, dakle sve u jednom medije, a to su uglavnom portali na društvenim mrežama i na web sajtovima, ali sa druge strane imamo i all in one, dakle sve u jednom, medijske radnike koji i snimaju kamerom, odnosno telefonom, i prave tekstove, i rade određene intervencije, videomontaže, i objavljuju sve to na društvenim mrežama, filtriraju komentare dalje i tako dalje i tako dalje. Tako da takav jedan sklop osobe da bi se bavila ovim poslom danas koji, kako smo došli do zaključka, nije dovoljno plaćen, nije lako pronaći i sve manje je zapravo građana zainteresovano za ovaj poziv. Na panel diskusiji nije bilo predstavnika resornog ministarstva i nadležnih agencija. Lično za mene je to uvreda što nisu došli danas ovde, bilo ko od njih da čuju te problema sa kojima se suočavaju ovi fantastični ljudi, ljudi koji daju sebe za ovaj posao, koji, nažalost, nema budućnost, kako vidim, jer sve je manje mladih zainteresovanih za taj posao, upravo iz tih razloga, jer vide nepravdu koja se pravi u ovom poslu. Ubrzo neće biti novinara, odnosno mladih novinara, jer vlada velika nezainteresovanost iz razloga što sve više možemo vidjeti koliko su novinari nezaštićeni, u kakvom se riziku nalaze, pod kakvim pritiskom rade, takođe i loše finansijsko stanje kad su u pitanju u mediji i medijski radnici. Prisutnost sveukupno predstavnika vlade i državnih institucija na sjeveru Crne Gore je katastrofalno mala, tako da evo ovo je još jedan dokaz da donosioci odluka sve završavaju u Podgorici, što ja zaista nemam ništa protiv, ali smatram da oni su plaćeni da rade svoj posao i u drugim opštinama podjednako kao u Podgorici. Oni se danas nisu pojavili, iako su bili uredno pozvani. Do duše, gospodin Rudović je imao zaista opravdanje za njegov izostanak, međutim to nije bio razlog da ne pošalju drugog nekog mlađeg predstavnika da čuje sve ovo o čemu mi danas govorimo, jer vidite, zakoni se donose bez konsultacija. Ovakvi događaji se organizuju bez predstavnika donosioca odluka. Dakle, predstavnici donosioca odluka ne slušaju zaista ono šta treba određenim kategorijama stanovništva. A evo, danas smo govorili konkretno o medijima i o predstavnicima medija. Dakle, nisu čuli šta ljudima treba, gdje su falinke. A zakoni se donose i na kraju vrtimo se uvijek u tom nekom začaranom krugu gdje su predstavnici medija u vrlo nepovoljnom položaju, a sa druge strane od medija se očekuje se puno, a sa druge strane mediji zaista nemaju dovoljno resursa da obrade sve ovo šta se dešava na našoj medijskoj sceni, a sa druge strane danas smo govorili i o tome da nema dovoljno kadra koji može sve to da iznese, s tim što više puta smo danas to konstatovali, političari zaista vrše određene uticaje i pritiske na medije koje koriste kao svoje određene promotivne alate. Tako da s jedne strane imamo malo zarobljene medije, sa druge strane imamo novi zakon koji je usvojen, međutim već se vide njegovi nedostaci, i imamo treću poziciju, dakle medijskih radnika i njihove plate. Ali eto, nadam se da će sa ovog događaja otići barem nekoliko ključnih poruka i da će se ova praksa odnosa donosioca odluka sa nivoa vlade prema sjeveru Crne Gore zaista promijeniti. Panel diskusija održana je u okviru projekta Evropski kutak.